hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisrom kana lona FM na kuhlekanisa kulonga ngishala station ko namutlha rabombiri sikwele ra makumembiri ntsebo ra ngwetla maurile mna maketmbiri makumembiri ntlhanu mina ni khalanga pet mathebola ni ngwana smart wa jima hlangwa mashingirtano wa jajana bakunela wandandadze nongora ku Africa obula umelerisiwa inchindane Eric Mabasa ifama singa ufika leka awara liya yambiri nhlekanelo wa xikwembu ikhomele mingisero mina kuba ihlwele kusungula nongonoko kokola ka swiphiqo leswintsongo leswi swi ri koho le ka studio xa mahungu swi endle leswaku va hlwela ku tisela mahungu walawo kambe ni tshemba u ya twile mahungu ku ya fambise ku yini hi ndlela yaleyo Afrika va vulavula timhaka ti tele mingisero wa mina tin'wana ta toho timhaka hi leti ta ku ntsiro wa mahlweni ka siku leri nga se tiviwaku ra commission leyi langutanaka na timhaka leti ta vukungundzwana lebyi swihehlo swa vukungundzwana leswi swi nga andlariwa hi Lieutenant General Mkhwanazi leswi nga endla leswaku swi pfuxa swivulavula swa ku tala swinene loko a ri ka swivulavula swoleswo General Lieutenant General Sibiya na vo va ye khoto namuntlha va ku endla va ahluri va tshame hinkwavo lava va nga kola ka khoto leyi ku nga ti wun'we kumbe vambirhi lava helerile leswi swi tisa ku hleketelela ka kumbexani ku na ku tshemba ka ku loko va helerile va nga kota ku vona swilo hi matihlo yo hambana kumbe yo fana kambe ku nga ri na mhaka leya ya ku un'we loko a vona swilo swi va swi vonakise swoleswo leswi va lavaka swona Lieutenant General Sibiya va ri mina la ku tlhela ntirhweni ku ntirho nawu lowu nga tirhisiwa a hi wo se la tatwa wa hi ku angula ku yini ka timhaka toleto hi ndlela leyo kasi ku hlwerisiwa ka ku sungula ka ntshamo lowa commission liya i mhaka ya ku un'wani a nga tirha ntirho wa yena le ka ndhawu leya mhani mamuluku ku bayi va humese statement veri va ta vulavula na n'wina hi awara yan'we hambi va la ku mi byela yini hi ta twa so loko va mi byela ku endleka yini hi ku fika sweswiwani ku ya hi leswi hi tivaka swona ku ya hi commission va ri swin'wana swi xaviwanga leswi a swi fanele swi va swi kha swi tirha kambe mhaka yo vava leyi ni lavaku na yo hi dzika yona i timhaka leti ta ku ku le ku kayiveleni mintirho ya Afrika-Dzonga kambe ku na swivilelo swa ku kolomu ya ka vana va malembe ya 12 ku ya ka 22 va le ku yengiweni va tshembisiwa mintirho ematikweni ya le handle kumbe mintirho yaleyo ku hava xana xiyimo xa muxaka wolowo hi huma njhani ka xona so hi nga xi papalata kumbe ku xi herisisa ku yini ke Statistician General Risenga Maleke ta bula na vona sweswi ku nga ri khale va hi byela ku timhaka ti nga kwala va nga kolo ku swi ta ka timhaka ta vanhu lava khumbekaka ka timhaka ta vugevenga hi ndlela yaleyo se Afrika va vulavula ku sukusela sweswi ku fika kwele ka awara ya 14 nhlekani lowu wa xikwembu wa nghena na wena wa xaxandla ku tirhisa yin'wana ndlela leti landzelaka ya ku sungula mathebula DPR SABC.co.za ya vumbirhi era Afrika Munghana i X handle kumbe i bela riqingho ka 0860 0002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ya mahlweni mina na wena andaka leswi mina Brenda munhu wo va na vukheta loko swi fika ka timali kusuka ka #walletwise ni kumeka khoma ndlela 3 to 6 nongonoko wa munghana lowunene hi ra vumbirhi rin'wana na rin'wana ku famba na mina na van'wana loko hi ku pfuna hi mintolovelo ya siku na siku ka ku hlayisa mali ya wena leyi i nga yi dzukela nyuku a hi vulavuli hi vuvekisi vugevenga bya xithekinoloji mpimanyeto vukungundwani ti-will na switokofela Standard Bank i xiyenge xa vukorhokeri bya timali lexi nga nawini xi nga titsarisela ku na supermarket yo chipa ku tlula Usave leswi swi vula mimbukutelo yo tala eka swimakiwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 5 pack ya ti-Kellogg's noodles hi $24.99 na value pack ya malaria Lavis hi $139.99 kutani u tikumela pack ya ti-Webster 72 ta ka Lavis mahala mimbukuto leyi yi kumeka ku fikela hi ti-7 September u nga kayeli eka mimbukutelo yo hlamarisa na swo tala ntsena eka Usave laha swakudya leswinene swi kumekaka masiku hinkwawo hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo leyi Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ka Munghana Lona FM mhaka leya ya swihehlo leswi swi nga vulavuriwa hi timhaka ta Samu ne a ri ka yona mhaka leya a ri ka yona na swo hi ta hetelela hi twa ku yi hetelela yi fika ku hi ko swi nge pfumeli ku atikweni leri ra xidemokirasi swi twa onge xidemokirasi lexi a xi lweriwa ku van'wana va kota ku va voho va ri voxe lava va dyelaka lava van'wana va nga dyeli
timhaka ta tribalism ti nge koteki na ku pfumela ku ri na wehe kwalomu nga koho a wu yimi na tona se i mhaka leyi nga ta yi sala ndzhaku hi kota ku twa kahle Samu Bembe mi tiyimisele ku famba hi tlhelo rihi ku ya hi swihehlo leswi nga tisiwa hi muyingiseri laya hi ndlela yeleyo kasi yin'wani mhaka yi nga koho i ku ni kuma xiviko la xa ku ka Ndengeza ku le ku ringetiweni ku simekiwa ka mugodi ku na man'wani va nge ri vo va forum va kavanyetaku matirhelo lama se ni le ku kombeleni ka n'we mi va tivaka lava va forum ku loko ku ri ku ma va tivi a va tihlanganisi na hina hi kota ku twa ku xirilo xa vo i yini hi ku loko ku ri na vanhu se va nge le ku tirheni lowu va nga ni byelete ku nga kha ku tirha vanhu va ku fika kwalomu ya ka 12 se va tirhaka laha ku va pfuneta ku va kha ku endliwa vulavisisi bya ku xana ku nga hetelela ku tumbuluka mugodi ka tindhawu ta ka Ndengeza leswi nga cincaku matshamelo na vutomi bya vanhu se kambe ku na vanhu lava tikomba ku ngeti vo va lava ku swi pfala sweswi va ti vitana forum matsundzuka hi tshame hi vulavula na Dunani Baloyi loko hi ka hi vulavula hi timhaka tin'wana hala ka Malamulele va kha va kombisa timhaka ta ku ve ri ku na forum nayo yi alalanaku na nhluvuko ivi va tata kaneta la se va ku hi swona swihehlo sweswo ku nga ri na ntiyiso kwalamo se na sweswi na n'we va ka Ndengeza loko ku ri ku na lava va tivaka va ri va forum va byeleni ku na valava nomboro ya mina ya tiveka yi koho kun'wana na kun'wana van'wani vo yi huwisa ni va caca mara va yi kumile se va rhumeleni yona va ta mi byela ku kahle hi ku laha hina hi khutaza na ku vona leswaku vanhu va kuma mintirho yi le ku kaleni va ka hina kambe xivutiso i ku loko vo va kha va vilela hi mhaka yini se ni laveleni vona va lava nge i tiforamu ka Ndengeza lava va nge le ku kavanyeteni van'wani ku va tirha hi ndlela yoleyo kambe ke sweswi mani twa ku n'we mkhometi hi timhaka ka 0860 002543 wo sungula hi lowu nhleka hi pfukele hi nga vona pfukile khensana nongonoko wu le ku ndleni ka xikongomelo wu le ku humeleleni ka swikongomelo swa wona swa ku lunghisa tiko na ku hi dyondzisa tanihi tiko muhaxi vhiki ri nga hundza ni vuye a kaya kusuka exilungwini se ni tirhisa ndlela leyi vuriwaka R81 kusuka Polokwane ku vuya Giyani ku na leswi nga ni tsakisa hi muhaxi ni vone va ri ku ri lunghiseni patu hi ndlela leyi nga fanela ni nga vula ku i grade A loko no lava ku swi categorize hi timhaka ta malunghiselo ya patu loko ni swi pimanise na nkarhi lowu nga hundza loko ni vona va kha va phecha swi kha swi tsandza kusukela kwalaya loko tixini munhu a stretcha ku ya fika lava ngo hi le ka Maniki mara loko ni languteni va kha va rhelela na rona patu leriyani so namuntlha na nhlikani ni lava ku tiyisisa ku province ya hina ehansi ka Premier Photela Matuva yi tikomba yi ri ku endleni ka swona ngopfungopfu public works ehansi ka MEC Tony Ernest Rachel ni vona va ri ku endleni ka swona a hi khale ngopfu kwale ka tin'hweti ndzhaku muhaxi a ni lwi na leswi mi swi vulaka kambe a nona ku lulamisa ku leri ya patu ri le ku ndliweni hi Sanral yeah yes good it's fine ri le ku ndliweni hi Sanral hi nge rivali legal showdown leyi MEC Rachel va nga va na yona hi ku kumeka va tikomba va kha va lulamisa road agency Limpopo so ku va na mpfumelelano wa ku matimba lama a ma ri na road agency Limpopo RAL ma ta susiwa ma nyikiwa Sanral so ka sweswo hinkwaswo i mhaka ya vurhangeri bya xivono bya progressive lebyi byi nga kona aka MEC Rachel under Premier Photela Matuva na pfumela mina ku patu leriya ri nge fiki ri chakamela lahaya hi mhaka ku loko munhu a jika amuketi a kha a ta haleni a kaya a Giyani andzeni ka mapurasi lamaya ma nga kona patu leriya kumbe xikontiri lexiya xi borile xa tikomba ku xi borile naxona xi lava ku kumeka xi kha xi hariwa xi ndliwa hi vuntshwa se na pfumela ku swi le ku endliweni leswi vuriwaka a phased in approach va kumeka va kha va swi va swi lunghisa hi ti-phases to karhi leti va ku ti kona ku hi va na patu ri nga economic
leri kumekaka kha ri stretcha ri hindza ri ya na le Kruger National Park via vo Phuna Maria vo valava. So na project leya vona ya Lekgeregere yi tikomba ya mahlweni. So na pfumela ku loko vanhu va endla swa kahle a hi pfumeleni amukela hi tlhe hi vula ku ha swi vona leswi swi nga ku endliweni swa kahle a ko va swo biha ntsena hi fanelaka ku fonela ka nongonoko lowa nkoka hi complaina ntsena na swilo swa nkoka a hi swi vuleli ku hi le ku swi voneni swi le ku endlekeni. So no pfumela ku mahungu lama ma ta fika ni le ka vona ku patu leri a ri stretcheki ku ya fika kwale ri hindza ka Malamulele ri ya fika laha fanelaka ku fika kona ri kha ri lulamisiwa hi ku khale hi kha hi ri la hi rona loko ni ri pimanisa na R71 kusuka Polokwane ri ya eTzaneen patu leriya ri rheta kahle ngopfu ro hindza ekerekeni a Zion ku ya Tzaneen. So na leri a swi langutela ku ri ta lulamisiwa tshamiseka hi mhaka ku na titiraka na hinkwaswo swi famba kona. So hi leyi na mitshameketa hi kona mo ni yi veka a tafuleni ku va khensa tanihi vurhangeri bya hina muhaxo wa mina. Nemetwele 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula. Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. Amukele n'wana mingiseri lo nhleka. Hi mamukele ka Munghana Lonene FM nhleka. Nhlekani Bootpet ninjani? Hi pfukele hi ngo vona buti. Hi pfukile Boot. Akenza. A ni lava hi vulavula hi le ya parula na presidential pardon. Yeah. Yeah, sweswo swi le ku hi va senda tikweni leri Bootpet. Parula hi leswiya swo ku na leswi va venge general pardon leyi humesiwaka hi state president. A ku lava nga na 5 years ya hansi wa va release ku fana leyi nga huma sweswi. Se loko a endlisa sweswo lava va nga kuma ti-life terms ti va ti ri less 5 years. Hi laha mi kumaka ku munhu i kume life terms but after 15 years i humile. Loko a gwevisiwe sweswo a ri na 25 years hi 40 years i humile a tlhela mi byela ku i vuya ka life sentence. Hi yona beautiful constitution ya hina la South Africa. And ku na leswi va venge presidential pardon. Presidential pardon hi la President Ramaphosa venge hayi sweswiwani hi la ku twela vanhu hi va hungutela se hi loro yi apply general. Se swi fika la mi twa ku hi loyi munhu i kume 7 life terms ivi a court va tlhela fika ku tirhana concurrently. Loko va ku tirhana concurrently swi vula ku hambi loko ti ri 25 years ti famba hi nkarhi wun'we. Hi swona leswi endlaka ku la South Africa mi kuma ku nawu swo tikomba ku nga ri nawu hi ku life yi tikomba yi nga ri life. Kambe loko a yi tikomba yi ri life a yi fanele yi endla njhani a yi fanele yi endlisa ku yini? Yi va na minimum ya 25 years. The only minimum ya 25 years hi vonini leyi nga humelela ka Yanush Vanush mantsundzuka la nga dlaya Rakisani hi yena leyi nga yi hela sweswo se va ku tirhana concurrently munhu yaloye hamba ku dleye vavasati dleye vanhu la ku ta mi komba ku violence yi sukela ku hi la South Africa na ku saseka ka constitution ya Banana Republic ya hina. So those sentences loko tirhana concurrently Bootpet swi vula ku hambi n'wi nyika 7 life terms it amounts to 0. So fana swi va swi ri xiyixiyi. A nge service 25 years ivi ku hela yin'wana ivi ku ya ta yin'wana hi leswi nga xiswona. Ene swi opposite na le America a hi kha hi vulavula hi swona. A South Africa loko munhu a khomiwa i mihleketeriwa hi loro i innocent only the court will prove him guilty. Leswi nga different America. America a perpetrator you are guilty court will prove your innocence. That's why ni byela ni ku lexi xo va Banana Republic. Nemetwini hayi ikoka kule ya Banana Republic anti mi fike njhani kambe Nemetwini Hi sweswo ikobuta mina 0860002543 nongonoka Afrika wa vulavula loko bya ka va ngemsava a hi vulavuleni timhaka leti va ka yini ndava n'wemi lava ku anamisa hi tlhelo ra tipolitiki n'wemi mi dzikaka hi tlhelo ra tipolitiki na milava la ku ri commission leyi langutanaka na timhaka ta swihehlo swa vukungundzwana emaphoriseni na le ka vuchuchisi ku ya hi laha Lieutenant General Mkhwanaza nga vulavula hi kona
a yi nge tshami ku ya hi siku leri ya ku twananiwa rona hi mhaka ku ve ku na swiphiqo swin'wana swa leswi swa switirhisiwa swin'wana swi nga xavaxaviwangi ku ya hi laha a swi fanele swi xaviwile ha kona. Se un'wana yi tlele entirhweni commission leyi na hi nge yi na nkoka un'wana rivele ku yi fanele yi tirha. Se mara kambe hambiswiritano lava ndyangu lowu ya timhaka ta vululami na timhaka ta le makhoto ta timhaka ta nhluvukiso wa vumbiwa va ta va kha va bula na vateki va mahungu sweswi awara yan'we. Khombo ra kona hina hi ta va kha hi bula na statistician general Senga Maluleke a hi ta teka mbulavulo wolowo thwi mi kota ku twa ku va ri yini. Se lavo hi twa ku n'we mi ri yini ka ntirho lowu a hi kuwa nkoka swinene kambe se hi lowu wu ta hlwela hikokwalaho ka ku va van'wana va nga ndangi leswi va languteriwa va endla swona. Se mhaka yin'wana leyi lava hi vulavula hi yona yaleyo kasi yin'wana lava ku vulavula hi yona timhaka leti ta ku ku le ku kayiveleni ka mintirho wa Afrika-Dzonga kambe ku na swihehlo swa leswaku tintombi ta kwalomu ya ka 18 ku ya ka 22 wa malembe ti le ku tekiweni hikokwalaho ka ku va ti tshembisiwa mintirho. Hi nga endla yini ku va nga ti kumi vana lavawani va kha va wela ka xitlhamu lexiwani xi hetelaka xi riwa hi ndlela yaleyo ke kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ni khensile khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani. Khomixini ya nhlawulo yi tivise masiku ya nhlawulo wa mimfumo ya muganga. N'wamabindzu Kurt Matlala u ta endla xikombelo xa bail n'hweti leyi taka. Namuntlha khoto a yi nga ha yingisi nandzu kumbe mhaka leyi khumbaka xandla xa khomishinara wa maphorisa ya tiko. Mahungu xitalo hi awara yan'we. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Eka Malamulele, eka Mika, ku ya fika eka Mativiriani. Tshama hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela. Inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Se hi yeleyo mhaka ni lava ku hi bula hi yona muyingiseri wa mina nomboro hi leyi ya 0860002543 timhaka ta ku va tintombi leti ti kha ti xisiwa ti tlhakisiwa ti byeriwa ku hayi ku na mintirho ku tekiwa vana va malembe ya 18 ku ya ka 22 lava van'wana va koko ehliwa leswaku va heta lava hundzuka mahlonga hi timhaka ta swa masangu na mintlhontlhontlho yaleyo hambanahambana. Sweswo hinkwaswo ka swi fambisana na timhaka ta swihangalasamahungu leswa mabulu leswi nga kona. Xana ku leswi swi na ntiyiso kumbe swi na ntiyiso swi vonisa ku yini ku vanhu va le ku laveni ka mintirho na ku Afrika-Dzonga yi fanele yi endla yini ke ku va yi vona ku mhaka yeleyo yi va tano. Va the South African va SASSA ne Social Security Agency va le ku vilerisiweni hi timhaka ta ku sweswi ve ri kusukisela hi n'hweti leyi taka va ta va kha va tirhisa tintiwu ku kambela ku munhu loyi a taka ta kombela timhaka ta mali ya mpfuneto xana himpela hi yena na. Leswi ve ri va ta hetisa timhaka ta vukungundwani un'wana ku vo va ku heteni ka nkarhi hikokwalaho ka yini na sweswiwani ku na vanhu vo huma matikweni ya le handle va nge le ku holeni mali leyi ya hina ya mpfuneto va tshako kumbe ku na vanhu va humaka eZimbabwe eMozambique va hola mindendende ya leyi nga kona Afrika-Dzonga kambe va tsandzeka ku loko wo tshika i hoxeriwe 5 wa madzana ntsena aka akhawunti ya wena kumbe 250 aka akhawunti ya wena hi makuma wa ha kumi mali liya ya mpfuneto ya SRD ya 370 hi mhaka ku se va ta ve ta va tlule swipimelo swa koho. Se kambe yaleyo ke yini yo se timhaka leti ndava ku nghena ka tona 39 muyingiseri wa mina nomboro i 0860002543 kumbe mikandisa rito ka 065 Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. Se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula. 0860002543 xithangoma hi loyi nhleka kokwa ahe papa ni pfukile hi vatomi nga vana swi pfukile to yina tiko reriwa ra ku ri ya mahlweni ri ya ndzhaku kokwana ku na leswi swi fambaka kokwana. Loko mi ze mi twa va ku vana va navetisiwa ku huma va tirha handle le ku ri keni lava le handle va ta nghena laniwa ku va ku se hi fike ka xiyimo xa njhani na hi ku n'wana i suka a ya
ti-technical a dyondza loko a vuya a fika tshamisiwa hansi lexi xi endlaka vutshete me ni vurile na siku leriya ndi ku leswi endlekaka na South Africa va thole munhu ka position aka a ya yena hi yo mhaka a nga na mhaka na swilo leswi hinkwaswo leswi loko a va a langutise munhu un'wana loyi a nga le ku hanyeni vuton'wini i ta n'wi byela ku a wu laveki ene i munhu loyi a vhotaka a nga n'wi pfuni hi mihleketo i ri a wu laveki famba makumu ya koho tiko hi leri se ri mbomomeni budget loko no mi byela ni ku nyawupe nga soko va vuswa vana va hlanganise tinhloko hinkwa ene loko hi va hi langutisa hi karhi ya mahlweni loko vana lava sweswi va tekiwa va ya handle va tirhisiwa i mitirho ya ku bona one way a ku na lexi nga ta pfula xi va xi lunghile government ongongo hi twela vusiwana a tshama hansi na tiko leri a vona swilo leswi swi nga hlayiseka ku a kota ku pfuna vantshwa budget ndi vulavula hi mbilu ku vava loko mo langutisa va ringeta ku kayakaya mara va kayakaya va khoma kwini va tshika kwini sweswiwa hi le ndzhaku ni mi hlamusele mhaka ya lava ku rima a va tekeriwa matimba va pandza switani loko mo langutisa mo specialisa hi tira bushbuckridge va chochocha vo ti rimela vanhu lava va ti hakela va famba sekele emasin'wini va ku i switani vana lava va tswaliwe rini hi ku sweswiwa loko mo kuma i youth va nga velekiwa 1980s ku ya hansi ko va na thu ya vanhu mara nhlayo ya vanhu yo yi tlakuka budget ya karhi yi famba yi ya le sweswiwa ku na yin'wanyani leyi ni la ku yi khotaka futhi leya ndzindzakhombo ya ma-350 loko u fika u tshama nsinya ka makhelwani a ku ni ta ku chela mali back a va ha chelanga mali ka akhawunti ya wena va endlini vulavisisi na tololo budget laniwa hi yo va ri banana republic ya kuli hi yo ya hi nghena xidziveni thu hi nhloko a ku na xi nga ta loko mi ku na munhu wa tirha entirhweni ka va nga tirhi ntirho wa yena mi vula yini munhu budget ma vona kwala tani hi muhaxi ne loko mi suka andlwini na loko tolo mi haxa mveke program swa ku mundzuku loko ni fika ni yisa hungu leri mahlweni ku na loyi loko nghena ofisini kumbe u tlanga makhadi kumbe tlanga yini kwala ndzeni kumbe swa ma-whatsapp ya vo a yi nge swi tivi budget lero patu ri ze ri hetelela ri ve ri ka damage yin'wanyana mara i ko loko o vona munhu a karhi a farafara laha i ta ku byela ku loyiwa u ti jamani nge n'wi hambi 20 cent ku ve i ntirho wa yena luya ku a thola munhu luya a n'wi vona swa ku loyi i na mbilu ya ku yini ya ku hi pfuna ku lunghisa patu loko no mi nyika xikombiso sweswi ku na patu ra kusuka thola mashina i khodi ndzeni ma ri vona leswi va ri tirhisaka xiswo budget ni tsake ngopfu hi leswi vanhu a va va na ku seyivisa mani premium swa ku a nga ri ku tirheni na meyara munhu i tshame ofisini hi vomu loko u n'wi fonela ku ha ri ku endleka leswi i ri a hi swa mina i swa luya loko u fonela luya i ri a hi swa mina i swa luya mara loko u fika u ya ofisini ku sungula swin'wana kwala ka ndhawu leyi ta fana ku byala a wu laveki se i kume kwini nkarhi walowo wa ku tihleketisa ku seyile ka yena a va le ku tirheni budget va le ku onheni ni ka ni kombela xona a ni ku vurhangeri hinkwabyo bya tiprovinsi Limpopo Mpumalanga va ti nyika minkarhi ku fanele swi endla hi delete hi Collins Chabane teka 1400 famba ujuba yi ta vona mihlola la khensa swinene budget mbila me yo vava just because ya ku munhu i la ku rhangela loko mo zima munhu a ku la xitulu mama mi ya cheka I'm sorry futhi ku tlhela ku cheka leswi ku na hungunyana rin'wana ni nga rito lava va ti assistant teacher ma vona van'wana va holanga va ri munhu a va submita kasi ntirho wa i yini loko a nani that's why loko vo laha kanisweni loko va ku va na tlakusela mali laku no work no pay a fanele swi tirha n'hweti yin'wana wa munhu a submita leswi a nga tirha swona loko a nga submitanga no work no pay nemetrelba yaleyo mi yingiseletaka na yona yi vava ngopfu ya ku vana lava va kuma swimalani mara un'wana va ku a nga yisanga phepha rin'wana leswaku loko ve a ho hi tumbelela va ri ha mali hi leswi wa swi vona ku vanhu va nga tiyimiselanga ku pfuna munhu kambe n'we mi ri yini swa hlamarisa ku ri ku pfuniwanyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Twistly ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Visa Easy Pay You Card u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini
Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandlela nangona ku Afrika wa vulavula ku tumingisiro mina ku khomete timhaka hi ta timhaka ta tiko leti ti nga koho mingisiro mina ku twa 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 n'wana mingisiro lo nhleka njani Bothet? epfokele minjhani sisi Ngina ku nghena ka nhlokomholo ya vanhu nhenya lovola mintirho. Timhaka ta mintirho ta hlupha. ka sesi a mi swi koti ku mi nga suka kwala ka xiyanima mi nge ti yingiseli ka n'wana mani ka a swi koteki. Okay. Bothet sorry n'wana mani. Mativayi. Sorry. Vulavula. A ni ku timhaka ta mintirho ta hlupha ta ku famba vanhu va laha mintirho ta hlupha boti n'wana mani. Tolo ni vone video yin'wanyana a foyinini ya vanhu lava a famba va laha mintirho se a ni koti ku twisisa ku mavhidiyo yaleyo ya chavisa mati va va tsemeleriwa mata mikwana yaleyo ku ri se swin'wanyana mata va le ku tsemeleriwa vanhu lava va nga mara tshikani ku hi hlamusela swa video yana ka mhaka leyi vulavulaka hi video ya chavisa ivi mihundza a ni ya mo nyika xikombiso video loko se mi ya hi hlamusela ku video mukwana wu ye henhla wu ye hansi swa ha hi pfuni. Se vula ku timhaka ta mintirho ta hluphi ku vanhu loko va kha va laha mintirho va famba va tinghenisa na tindhawu ta wrong to ka ti nga fanelanga u kuma ku van'wana va fika va endliwa timhaka ta masangu swo taniya kuma ku va nyikiwa na mabyala va nisiwa va dzahisiwa na swidzidziharisi swo taniyani ngo Bothet. Se timhaka ta mintirho ta hlupha se mhani ta ku mfumo wa hina a wu zami pulani ku wu humesa mintirho ku vanhu va vele ku dlayiweni hala handle hi mhaka timhaka to ku famba va laha mintirho. Hikokwalaho ka yini mi ku mfumo wu humesa mintirho i ntirho wa mfumo ku humesa mintirho. Vonani Bothet sweswo a ni va humese timhaka ta ti-350 ani mhani ta ku aka mali liya ti-350 a ni ali mhani ku loko a vondla man'wani maqhinga ya ku va humesa mintirho ku vanhu va kota ku kumeka va kha va tirha swo taniyani hi ku i timhaka ta mintirho ta hluphi ku vona loko fika timhaka ta ku vhota ta tivhotani ta humesa mintirho ende vanhu va vhotini mintirho a yi kona. Ende van'wana va tinghenisa eka timhaka va fika ka timhaka ta vugevenga ma swi vona ku crime yi le henhla njhani mhaka ku mintirho a yi kona. Lexi ni vavaku i ku tinhlayo ta vanhu lava pfumalaka mintirho ve ri ti tele ngopfu ka vantshwa mi vona ngeti vantshwa swi nga ku ri yini lexi ndlaku va nga vi na mintirho. Mina dasa ni vula so Bothet hi mhaka ku mhani ku lava va nga hela henhla lava nge le palamende mhani ku loko a vo hlanganisa tinhloko va vona pulani ku fambisa ku yini hi ku timhaka ta mintirho n'wina ti le ku hlupheni loko a ni masiwa ku na vukorhokeri a byi le ku ndliweni mapatu a swin'wanyana swikontiri a swi le ku ndliweni mati van'wanyana ya le ku kaleni vanhu va famba va haxa mati sweswiwa vanhu mati a ya kona ma swisisa mara hala tlhelo vanhu va le ku vhotheni va tshembisa ku va ta nyikiwa mati va ta endleriwa swikontiri swo taniya a swi le ku ndlekeni. Nemetwele a hi kumeni un'wana hi twa ku vona va angula va ku yini mhaka leyi ya mintirho leyi yi le ku hlupheni phela loko mativa loko va ku mintirho yi kala lavantshwa swi vula yini swi vula ku lava khale va thoriwile se i nkomiso wa ku vanhu va thoriwe hi nkarhi wa xihlawuhlawu xidemokirasi a xi tholi hi ku loko ze lavantshwa ku ri vo va nga ri ku na mintirho swi vula ku lava khale va le mintirhweni se loko ku ri lava khale va na mintirhweni swi vula ku xidemokirasi a xi tholi kaneta nitlo 0860002544 no vula loko ri ku mila ku kaneta loko phela munhu loyi a nga na xidemokirasi ya hina xi na malembe ya 31 munhu loyi a nga na malembe ya 31 i muntshwa i vantshwa lava ku vuriwa ku kolomeka 72 wa tiphesente ta vo va ha mintirho leswaku ka vantshwa van'wana na van'wana va 100 ko va vanhu va 38 va nga na mintirho 62 va ha mintirho se xexo i xikombiso xa ku xidemokirasi a xi tholi ku thola apartheid kaneta 0860002543 n'wana mi ngihleri loyi nhleka Hayi Bothet. mi pfokeni Yi pfukile minjhani? epfokeni Bothet a yi khosa ximbupfu loko ni mi twe kahle Bothet mi te 18 to 22 hi vona va nga ku xanisiweni hi timhaka leta ti-social media na ku tshembisiwa mintirho. ya
Butpet ni swo ma swi vula na la ka radio ku mi ze mi nga va mi dyondzisi. Butpet ni ti vutisa ku ri n'wana wa 18 years u lava njhani ntirho hi ku wa ha hlayisiwa hi vatswari va yena, u le ka grade 12 loko ku ri ku a nga feyilangi la ndleleni. U fikelela njhani ku ri a ze a ya lava ntirho ka social media ku ri ku u fanela ku va a ri xikolweni? Hi leswi ni tshamaka ni ti vutisaka swona. Loko ku ri ku swa humelela ku ri va wu lava, xi va xi ri yini xi endlaku ku ri a ya lava ntirho? Swi vula ku mutswari a nge le ku endleni vutswari ka n'wana yaloye ku ze a va a ya lava ntirho, kumbexani a nga na vatswari ku ze a ya lava ntirho a ri na 18 years. ene swi nge koteki Afrika. Tlhelo leri ni taku na rona na nkoka ngopfu mingisiro wa mina hi ku swi nge koteki ku ala ku na timali ta mpfuneto Afrika-Dzonga ti pfunetaka hinkwaswo. Loko i ri hava vatswari ku na leswi va swi vitanaka foster care, i mali ya leyi ngo nyikiwa se inge ya Exactly, Butpet. Hi la ni tshamaku ni ti vutisa ku ri i ntiyiso na ku ri swa humelela swi sweswo. Wa mina n'wana a nge wu lavi ntirho a ri na 18 years hi ku ni mutswari ka yena. hi ku vana lava mi vulavulaka hi vona, lava mi vulavulaka na hi vona papa mi te Butom ne Khosa ximbufu. Khosa. Loko mo languta Khosa, vana lava hi vulavulaka hi vona 18 to 22 vo lango swilo i vana lava va ta va ri ti TVET, va ri ti university, va ri ku dyondzeni ka xikolo. Exactly. Masivona. Mara se va la ntirho. Na sweswiya swa ku u kurisiwe njhani n'wana yaloye ka muti walowo a huma ka wona ku ze a fikelela ku ri a teka foni ya la ntirho. Se Khosa mi nga si famba ku fana ku ndleka yini ke? Vatswari hi fanela hi va vatswari ka vana va hina. Vatswari va kona va le ku cineni le Thembisa le vana va voxe a Ximbo. Vatswari va busy Butpet, va rivala ku ri ku na vana la kaya la, ivi vana va ze va cica va vatswari va vona vinyi. Nemetwi. Thank you. Kese chimupfe champakazira chamkwai na musuku 0860002543 n'wana mi yingiseri hello nhlaka ku na munhu la ndawini Aye mpfukile Khalanga. hi pfukeli papa minjhani n'we Mpfukile. Xikala vito kwala Bushbuckridge. Aye papa. Khalanga ni lava ku angula ka leya vantshwa ya pfumaleka ka mintirho. Khalanga ni twa xivutiso xin'wana ni xi vutisa ku ri why nhlayo ya vantshwa ku ri yo yi nga tlakuka ku pfumaleka ka mintirho. Khalanga ku va nhlayo ya vantshwa na mina ha ri muntshwa ni vulavula so lembe leriwani le ka gap year. Khalanga nhlayo ya vantshwa ku va yi tlakuka ngopfu ku pfumaleka mintirho Khalanga hikokwalaho ka ku le henhla le tipalamente le vanhu lava va tirhisa chronisms ku va va qachana hi vuvo. Vantshwa va dyondza va na ti-degree va la makaya a va le kumeni ka mintirho, vo le henhla a va humesi mintirho kumbe va huma na malembe se ma nga tlakuka. Van'wani loko hi karhi hi nga bukhela ka tivhidiyo mi va kuma va maka njhani va etlela na le tipalamende ku komba swa ku vanhu vo lava se va karhela a va pfuneni vana lavatsongo vantshwa va nghena va ta ku khoma tiko Khalanga. Se hi marito man'wani xidemokirasi a xi le ku mutholeni n'wi vana va xidemokirasi. Eya hi sweswe Khalanga, hi sweswe Khalanga. Khalanga ni nga mi nyika xikombiso hi tiko ra ku fana na Burkina Faso Khalanga. Tiko ra Burkina Faso Khalanga ma n'wi vona president loyi a nga khoma tiko 37 years loko ni nga hemi nga kina 37 years kokwala i muntshwa iyo khoma tiko ene mari vo tiko leri ri le kuhluvukeni vukhani tiko ra hina ra South Africa Khalanga ku ri ku endleka yini hikokwalaho ka ku hi nga rhangeliwa hi so ri ku swi veka so hi vanhu lava lavakulu va tirhisana mentality ya khale a va nghenisi mentality ya vantshwa ya sweswi va ta kota ku vona tiko ku ri ra hluvuka Khalanga inkomu. Nemetwe Botome nemetwe swa Burkina Faso swa Burkina Faso ntshama ngani vula na namuntlha na ngeta papalatani va tiyisisani ku mi yiri Burkina Faso leswi swa ti-AI swi ta mi hlupha ani loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini.
ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Eka Munghana Lonene FM komandlela 0860002543 nongona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandlela ai amkeleni n'wana mingiseri hitwa ku meri yini n'wini timhaka ti tele kambe hi to lo ngale vulavuleni tona nhlekani lo n'wana mingiseri lo nhlekani Tekane Kalanga. papa mina Ni kuhlekanisa vangiseri va Afrika wa vulavula. akhenza Kalanga problem yikulu kambe swi kahle loko se vaakatiko va yi vona swa ku no lani ku ni problem yikulu ngopfu. Loko swi ta makena mintirho. Ni tsakisa hi ku veni u vule henhla ku no swi ri apartheid hi yona leyi nga touchetela vanhu vo tala ngopfu naswo swi va ri ki mintirhweni van'wana se va humaka hi tipenceni kambe ke democracy xa hluleka ku veni xi cover xi pfala evangwa leri ri nga kona emakena mintirho. Hiko sweswi ku ni xinavetiso xi nga koho kwala ka Munghana Lonene laha a vulavulaka holobye a vulavula hi transformation ku lwa alanaka ni BEE yi alana ni transformation ya mfumo lowu le mfumeni kambe ke BEE liya a yi le ku tirheni for tiko ra hina yo ri onhela ku ya mahlweni hikuva vanhu va ya register tikhampani loko va register tikhampani teteto a va register tikhampani ta ku veni ku endliwa tifeme ku produziwa swilo ko endliwa etinana tikhampani leti ta ku veni ti fanele ti ya ka mfumo ti ya yivela mfumo mali i problem leyi nga kona so ni mhaka leyi ya ku ri vantshwa vo tala van'wani va ma 18 years problem yin'wana leyi nga kona ka vana va ma 18 years va lava mintirho xin'wana xa xoho kambe a ni vuli swa ku hi swoho hinkwaswo ka swilo leswi swimbirhi ni lavulaka swona swin'wana swa swoho i ku veni ku ni vatswari lava nga koho la South Africa lava velekeke vana la vatswari va vona a va na timfanelo ivi vana vo lava loko ku ri ku va karhi va dyondza xikolo la South Africa vatswari va nga na timfanelo a swi koteki leswaku loko sa fika matric n'wana yelweyo a va loyi ke a ya ka tsala xikambelo exitifiketi xi vuya xi ni ID number yena ene vana vo lava hi lava nga ha xi lavi xikolo va ku swo fana leswi va dyondzaka swi hava xivulu swa antswa va tiyela ku tirheni xin'wana futhi matiko lawa ma nga akelani laha ta vulavula tiko ra Mozambique vana vo tala hala vatswari vo tala va teka vana lava ha ri vatsongo lava ha fanele va ri xikolweni va tisa la va ta ku tirheni ivi tiko ri pfumela sweswo i swin'wana leswi swi nga ku vangeleni tiko futhi problem khala va tirha kwihi hi va vona kokwana va tirha switirho swa swi nga hi kona van'wani va ti-contractini va vona kambe ke va huma mindyangwini leyi nga ni vusweti kokwala matikweni a hi fana ni tiko ra Mozambique va pfumelela vana vo lava vatswari va vona va tisa a va fambi a va yiva ku Mozambique kambe va ri vana ni vatsongo ngopfu munhu loyi ni 20 years 19 years ka sivana yona ku a yi ku tirheni ivi tiko ra South Africa ri pfumela sweswo swa ku vana va kutani va nghena ene vana vo lava sweswi ni la a va pfumeleli hambi maphorisa ma chava ku va khoma vana vo lava va swi tiva swa ku vana mfanelo kambe ka a va khomi hikwalaho ka ku va swi tiva swa ku va ta va lwisana ni vumbiwa bya ku a nge vuxanisa vana lava ha ri ki vatsongo i swin'wana swi vangelaka tiko problem khalanga na mitwe papa nemetweli papa akhensa swinene i ntsevu timinete hi seba awara ya khume loko vulavula hi le Mozambique va ka hina swa vava swinene ku nhluvuko loko languta tiko ro fana leriya leri nga na swilo swa roho a ri fanele kha ri hluvuka sweswi vanhu va nga zi va tiveka khombyeni ra ku ya va nga dyiwa hi tinghala va kha va tsemekanya va ta Afrika-Dzonga kambe loko wo ya kona Mozambique ta swi vona ku va nga kumbexani va ha ri kwale ka va 19 yini ku hava 1918 1990 le ndzhaku ka ha na yindlu ya mhani leyi se wa swi vona ku nhluvuko wa salele ndzhaku swinene hi mhaka ya ku va koho varhangeri lava nga ri ku va pfuneni a va le ku tiseni ku cinca a va le ku endleni nchumu xiyimo xo tika swinene xexo lexo that's why hi yo mhaka loko mo languta khale na khale vanhu va huma Mozambique ku nga ri vanhu va vugevenga ho hlamala va lava nga na ku khomakhomiweni tsotsi va kha ve dle ntombi ve dle a swi nga ri vanhu va le Mozambique a vo ta fika va ti tirhela
na TV a va nga yivi a va na ntirho na yona na loko va fika kaya swa fana va hagisi a va nga teki swi sweswo a vo ti tirhela vanhu va le Mozambique kambe sweswi ku nghena ntungu wun'wana yi vona wona eyi Alright, 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomandlela a hi ti ku khometi timhaka kwalaho nga va ku ri kona un'wana mingiseri loyi nhleka Ayi butpet minjani. buta mina hi pfukeni n'wina minjani Mpfukile a xikongomela hi nduma. a kenza Ku va hlamula ka leya ya vana leyi. Loko no yi sungula ni nga yi overall kumbe mi ni khome loko ni mikisa xilungunyana. Hi nga yi overall kusuka le ka vurhangeri hi xota vurhangeri bya visionary. Vurhangeri bya visionary ndlela yo at least loko government a yi na plan kusuka ka n'wana wa 10 years 20 years 8 years swiyengeyenge sweswo va na plan ya yini ku ya kun'wana loko a ri na 20 yi ta va hi endle so system yi ta va yi n'wi yimele hi ndlela ya so ku ri sweswi hinkwenu ho kokela kwala hi kotaku kona ivi swa hi vavisa sweswo hi ndlela yo a hi koti ku vona ku mina at 30 years a tikweni hi fanele va ni kha ni contributa yini ene mfumo wu ni khomele yini ma yi tivisa se kwalaha yi fika yi hi hlupha laha hi kotaku ku laha vana va zamaku sweswi va kotaku swona ivi yin'wana leyi ni yi vonaku mina democracy na yona yes it's fine a cancer mara ku fanele ku va na a level of control leyi hi kotaku ku vana va 18 years a va pfumeleriwi swi swa so byala masiku lama byi advertise ngopfu swi endliwa byi glorify ngopfu hi ndlela yo swi ndlaka hi byo vutomi lebyiya ivi vana va tsutsumela kwalaya swi va vavisa loko a va swi tivi switandzhaku swa swona so kwalaya government yi fanele kota ku controla ku ti-TikTok ti-social media hinkwaswo n'wana wa so i fanele a kota ku swi controlisa so ku loko a navela swi swa so switandzhaku swi ta va swi so yi karhata ngopfu hi ku vana se vo ti kota ku ti endlela a va na vulavuri a hi koti ku swi vona ku okay wena swi ta ku vavisa swi swa so hi mhaka yini hi ku hinkwenu na yena a hi swi tivi ku mavonelo matiko ma ya kwihi un'wana na un'wana vision ya yena a yi twisisi ku swi ya kwihi a hi na vision ya tiko leyi swi tiva ku at a certain level ya vutomi bya munhu i fanele va kha a contributa xa so a tikweni leyi ni vonisaka xiswona matolo lowu mi ka mi vulavula hi milawu yi koho milawu phela yi koho milawu matsundzuka hi mhaka leyi nga le ku vangeni hoyi yela enyoveni na wu kona wa ku n'wana wa malembe ya hansi ka 18 a nga yi anisa nini a byaleni a tindhawini titiya mana swa enforciwa na kwalaya botpet I think sweswi leswi tshamaku kha mi swi vula ku na lava nga tlhela entirhweni i ncini consequence management ya swona loko ku yes hi va kumile vana hi xupula mani ku va a ri kwalaya a tlele ntirhweni milawulawu yaliya yo taniya hi yo a hi fanele hi enforce ku wena hambi ko va ku vaviseki n'wana wa ka swimanimani hi we nga ta teka vutihlamuleri na miti ka teka ni khensile buti wa mina tlhelo rero mi nga ta na rona inkomo loko a ka vulavula hi milawu a Australia loko ri na malembe ya 16 ku ya hansi a wu ngheni ka social media a wu pfumeleriwi na social media le Australia kwala ka n'wina ke malembe ma ndlisa ku yi a mani vula swa le Australia ka n'wina malembe ma ri yi va ri ku sukusela hi ti 10 ta December 2025 vana lava va nga na malembe le hansi ka 16 a va ngheni nge va kumi ka TikTok nge va kumi ka YouTube hi nge va kumi helo va ri malembe ya 16 sa Afrika-Dzonga milawu yi ri yini hi ku hi swin'wana swa leswi hluphaka vana lava hi vulavulaka hi vona 18 fika ka 22 hi vana lava va nga sweswi ya khosa va nga vurisa swona ve le high school ve le ti-TVET ve le ti-FET ve le a ti-university vanhu va lava ma vo mhaka kona se tin'wana ta timhaka leti
tumshana hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka tona 0860002543 hi ta vuya yisa mahlweni na bulu leri andakala ku hi ta va hi kume mahungu ya misava hi lawa mahungu ya misava ya landzela na mani nkosi na jaw rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani Phet na muhumelerisi ya khalanga mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho i xiphiqo xikulu swinene swi tele ngopfu sweswi na vo nghena ka TikTok na ku vona swin'wana va ku loko u lava ku ya tirha a Thailand kumbe ku hi tlilika kwalano u endla swi landzela tinsiza nga ta ti fakini kwalaha so vanhu vo tala va hukeka up swo fana na sweswo Phet na xin'wana xi nga ta ku hlamarisa varhangeri va hina hi vona va tshikela ku yohleni hi wihi n'wana wa murhangeri kumbe ntukulu kumbe xitukulu xindhuwa swa vona xi nga tshama xi hlupheka hi kuma mintirho Phet vanhu va ku hinkwavo business women and businessmen vatukulu va vona hinkwavo nge le palamende na vana va vona a ndzi tshama ni twa ku na un'wana nga teka career ku va ku i dokodela loyi i thicara n'wana minister swimanimani engineer hinkwavo va kula va humele va va na business so vanhu lava vo ti vona va ri voxe na va hi hlayele khalanga inkomu Hi Phet enhlekani wa kahle man i vulavula na Khosa kusuka a mugangeni wa ka Magaza Vandeza Mabidi na mixeweta na muhumelerisi wa n'wina Phet Phet swilo leswi swi humelelaka laha ka tiko leriwani kahle tiko leriwani ri lo bola tiko leri borile swinene ku bola ka rona hi ndlela leyi ni byeleni mimovha yi xavisiwa hi tifoni masiku lawa vanhu va le ku rhobiweni ka timali loko vanhu va ha lava mintirho va rhobiwa timali va kha va ya ka swa mintirho ni byeleni ku humelela swilo swa ku hambanahambana namuntlha hi lava va tipolitiki ku vulavuriwa swilo swa vugevenga leswaku ri vugevenga byi na vanhu lava hi vulaka ku ri hi vona lava va nga khoma tiko tiko leri ro bola Phet kahle ku bola ka rona na nhongani loko yo phatsa mahenhla ka rona a ni xoko yi nga ha ri lava amakhosi va na maendlelo mantshwa eka nguva leyi naswona va lava ku tata dulu nguva ya ha ku sungula kasi tingwenya masandawani va lava ku yimbelela risimu ra vona ra ntsako ka vuyelo leyi i betway premiership lisekazini hlalela swihontlobila swa Afrika-Dzonga Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns hi wa vunharhu lowu wa vu27 Mhawuri hi hafu ku bhila awara ya tsevu ni madyambu 3 eka SABC 3 na le ka SABC Plus ivi na le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi hafu ku bhila awara ya 7 ni madyambu u tisiwa ka wena hi SABC Sport. Spar yi ku tisela ti-super savings. Xava 2 kg long grain, parboiled, brown kumbe soft absorbing rice hi 34.99 u hlayisa 10 rand hi ti-Spar rewards. Kumbe 6-pack ya ti-1 liter Spar long life full cream, low fat kumbe fat free hi nga kasi lactose free hi 89.99 hi ti-Spar rewards. Xikan'wekan'we u nga ti winela xiphemu xa wena xa 6 million rand ya mali nkarhi wolowo. Mintsengo leyi yi kumeka ku ya fikela hi 7 September 2025 ku xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo. Ukayelelesi eka Afrika wa vulavula. Mhaka leyi swibedhlele yi karhatile ku yi fika timhaka ta ku madokodela lama hi vona wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private so nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini ma lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha ku nge koti ku tirhana nga ri mbirhi yin'we twa nkanga lexi nga le ku hi karhatile se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana hi liya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle loko a ha ri xibedhlele thapa va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku fana mfola laha ka va mbuyangwana hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fambisana loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi la ku ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi ya va mbuyangwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a va se fika lava vengeti va lava ku vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini commission le ya madlanga yi nga sunguli bete va ta va kha va vulavula na vateki va mahungu loko hi va lava yini bete va ta vulavula na vateki va mahungu awara yan'we
a sungulangi lexiya xikirini va kha va hi komba laya ku a ku na munhu hi ku swi ya tsundzukiwa sweswi ku hey liya madlanga a nga endliwangi nchumu hi yona va tlele ntirhweni va se sweswi ka ha ringetiwa ku languta okay se hi ta endlisa ku yini okay lawani mi nga swi kota ku ma hi vo mhaka ko i xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona se loko xiyimo xi tikile xi tetaniya u hetelela swi vona ku ya ku le ku tikini kambe hambiswiritano hi ta bula hi ku ya mahlweni hi ndlela leyo ya ka vakon'wana laha hi twa ku va ri yini vona hi tinhlayanhlaya ta hi ndlela leyi vugevenga byi nga hi khumba ha koho tanihi vaaki Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo statistician general Risenga Maluleke hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi ku hina ka Afrika va vulavula minkarhi hinkwayo ha ku byela hi ku loko hi kha hi tirha hi ku tani lexi hi nga xi endliku hi leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona na sweswi va kona la layinini la Mngwanati tatana Risenga Maluleke tanihi statistician general Mngwanati nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM vakon'wana iloseli vakon'ani ni ku losa vayingiseri va Munghana Lonene minkarhi na minkarhi vakon'wana ha kuma swiviko kusuka ka ndhawu ya maphorisa va hi nyika swiviko ku ya hi timhangu leti ti nga mangariwa kambe n'wina mi ri a mi languti swona sweswo mina maendlelo ya n'we ya ku languta naswo mi ta kota ku hi byela ku n'wina loko mi langutini mi vona yini a hi sunguleni kwalano maendlelo ya n'wina tanihi Statistics South Africa ya ku languta timhaka ta vugevenga na hi laha byi hi khumbaka ha koho hi wahi xo sungula a hi sunguleni hi le xiphoriseni kumbe le ka ndzawulo ya maphorisa va hlaya ntsena vugevenga lebyi nga humelela lebyi byi nga ya eka vona byi ya mangariwa loko byi nga mangariwangi vugevenga byo tani kumbe ku pota a va swi tivi maphorisa kasi hina loko hi ya humesa xiviko lexi hi ya lomuya makaya hi ya bula ni vaakatiko so ni vugevenga lebyi byi nga kala byi nga mangariwangiki vaakatiko va kota ku hi hlamusela se ku hambana ka kona ka tinomboro ta hina kumbe tinhlayonhlayo ta hina leti hi ti humesaka mi ta kuma minkarhi yo tala ka swiyenge swin'wana ta maphorisa ti tala ku va ti ri hansinyana hikuva ku na leti ti nga mangariwangiki a hi nyikeni xikombiso hi languta vugevenga hi tindlela timbirhi vugevenga hi languta lebyi humelelaka lomu mindyangwini leswi hi ngo i household level na leswi hi nge i individual level se loko hi languta xikombiso ku yiviwa ka movha wu vekiwile ekaya wu nga ha va wu ri garage kumbe kwala jarateni swi humelela endyangwini wu pakiwe kwalaya kasi leswiya swa ku munhu a ri ku chayeleni a tekeriwa movha kumbe leswi hi ngo ku hijacka swi humelela a ri ku fambeni nkarhi wun'wana u va a ri yexe kumbe a va a ri na van'wana u va a nga pakangi endzeni ka garage se hi kona hi kota ku hambanisa lahaya ka leswi swi humelelaka emindyangwini se hi ta kuma ku tinhlayonhlayo to tala leti maphorisa va ti humesaka a ti tali ku koxometa ku fika ka leti hi ti kumaka kambe a ho phikizana na va maphorisa hi nyika vumbhoni byin'we hi matihlo yo hambana hi kota ku andlala xiyimo xa vugevenga se ni ta mi nyika xikombiso xin'wana a hi languteni mhaka ya ku tshoviwa ka tindlu vanhu va nga ri kona lomu makaya leswi hi swi vitanaka house breaking leyi ku nga mhaka leyi rhangelaka emahlweni eka tinghozi kumbe leti vanhu va nga hlangana na tona ta vugevenga hi kume leswaku eka malembe ya 5 lawa ya nga hundza vanhu lava nga kombisa ku va ve ni tinghozi ta ku tshoveriwa va nga ri kona a va ri 2.6 wa mamiliyoni kambe loko hi languta hi vutisa lava va nga ya va ya mangala emaphoriseni hi kuma leswaku lava va nga tshoveriwa ko va ntsena kwalomu ka 1.4
wa mamiliyoni lavan'wana va yang leswi vuyaka ka tiphesente ta 43%, kasi swo fana ni ku dlawa ka vanhu hambileswi tinhlayo ta kona ti nga hansi swinene leti ti nga komba leswaku i ngariwa hinkwato le xiphoriseni leswi hi ngo ti mangariwile at 100% hikuva rifu ri chavisa va mindyangu ni vaakatiko nkarhi wun'wana hambi ri humelele eka wa ndyangu wo karhi wa muakelani vaakelani va ta pfa va tivisa maphorisa hambiloko lava va tshamaka na yena va nga se fika loko a tshika a dlawile. loko mi kha mi languta tinhlayonhlayo leti mi nga na va fika va mi nyika swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini timhangu tin'wana ti mangariwa tin'wana ti nga mangariwi? Hi vutisile leswaku loko mi tshika mi cinisiwa nhlukuzeka hi swigevenga hi ta se hi ta lava ku tiva leswaku i ncini swivangelo leswi endlaka leswaku mi nga yi mi ya mangala. Xo sungula ku ni lava va nga ya va ya mangala kambe lava va nga mangalangiku va kombisa minkarhi yo tala leswaku va swi tiva leswaku va xiphorisa a va nga endli nchumu hi mhaka leyi, kasi hala tlhelo ku na lava va ngo va xiphorisa a va nga endli nchumu hikuva hina a hi na vumbhoni byo khomeka ngopfungopfu loko hi languta lomu makaya ka ku tshoviwa ka tindlu. Nkarhi wun'wana ku tshika ku tshoviwa mi kuma ku a ku yiviwangi nchumu, nkarhi wun'wana swigevenga swi tshovile kwalaho ku ta timbyana ta vaakelani ti sungula ku vukula, xigevenga xi swi tivi ku ta ka mani xo huma xi tsutsuma. Kasi van'wani va kombisa leswaku mhaka leyi ndzi ta yi lulamisa mina hi ndzexe. Lava va nga maphorisa a va nga ta endla nchumu hikuva ku pfumaleka vumbhoni a va ri 25 wa tiphesente, kasi lava va nga te no maphorisa ma nga endli nchumu hambi ku ri hava vumbhoni i 21 wa tiphesente. Kambe lava va nge te va ta swi lulamisa vona i 18 wa tiphesente. Ku swi lulamisa swi vuli ku va ta ya va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Van'wani loko va hlangana ni timhangu ta vugevenga ngopfungopfu loko munhu loyi a nga va xanisa hi vugevenga a ri loyi va n'wi tivaka kumbe a ri endyangwini, va tala ku vitana vaakelani kumbe wun'wana wa ndyangu va ta burisana va ringeta ku swi lulamisa. Hi swi vona ngopfu leswi eka swifundzankulu swa matikoxikaya, kasi ha ri kwalano hi ta kuma leswaku xifundzankulu xa Limpopo hi xona xi kombaka xi ri na ku hlayiseka, vanhu lava nga komba leswaku va hlayiseke ngopfu ku famba ni nhlekani. Va nga ha va ti fambela etindhawini leti nga kusuhi na vona kumbe va ya emavhengeleni kumbe va ya etihonyini kumbe kun'wana, va twa va hlayisekile swinene. Kasi hambi ku ri ku famba ni vusiku vanhu va le Limpopo hi vona va nga rhangela, lava fambaka ni nhlekani va twa ku va hlayisekile va la ku fikelela leswi vitanaku 100%, leswi vulaka ku famba ni nhlekani hi Limpopo vanhu va hlayiseke swinene loko hi fanisana na le a Western Cape kumbe Kapa N'walungu, hikuva eKapa N'walungu a va tshame eka 60 wa tiphesente, kasi Limpopo a va tshame eka 9 wa tiphesente. Swi nga va swi vula ku leswin'wana swifundza swi la xikarhi? Swifundza leswin'wana swi la xikarhi vakon'wana. Kasi hala tlhelo hi tlhele hi languta timhangu leti ti talaka ku humelela ku fana ni ku gembeteriwa kumbe ku bukuteriwa. Hi ta kuma leswaku ka ku bukuteriwa xifundzankulu xa Kapa N'walungu, Northern Cape, hi xona xi nga rhangela, kasi lexi xi nga hansi hi xa le KwaZulu-Natal. Kasi loko hi languta ku yiviwa ka nhundzu ya ximunhu leswi hi ngo theft of personal property,
ku nga hava munhu a famba a khome cellphone kumbe a khome watch ya yena kumbe a ti sasekisile hi tichayeni tetiya ta manyunyu va tshika va n'wi tekela hi kuma leswaku vanhu lava nga eLimpopo hi vona va nga hlayiseka swinene kasi eGauteng hi vona va twaka va nga hlayisekangi kasi hala tlhelo na ku tshika munhu a nga tekeriwangi nhundzu a ngo tshika hileswaku loko hi vutekeriwa nhundzu a hi loko a ri ku fambeni ntsena na le kaya va nga ta va ta n'wi tekela nhundzu a ri kaya va n'wi yivela kasi lava va tshikaku va kanganyisiwa va ri emagondweni kumbe eswitarateni va le Limpopo va twa va hlayiseke swinene kasi eKapa N'walungu Western Cape va twa va nga hlayisekanga ku ta va ku ri Kapa Vupeladyambu Kapa Vupeladyambu ni Khomeleni Kapa Vupeladyambu Western Cape a ni chuhile ku Kapa N'walungu ku na vanhu vo tala ku pima ku se va nga tikuma va ri ku kayakayeni va kayakayisana timhaka ta vugevenga kambe ku na tinomboro tin'wana ni nga ti twisiseki laha ti vulavulaka hi timhaka ta ku xanisa hi timhaka ta swa masangu ve nge ri tiphesente ta kona ku ya hi n'we mi nge ti tlakuke hi kolomu ya ka 55 wa tiphesente ku ndleka yini la a hi twisiseni muhashi leswaku timhaka ta ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu ku nga hava lomu makaya loko hi languta lahawani hi vutisile ngopfu eka timhaka leti ti nga humelela eka tin'hweti teti ti nga hundza ta ta 12 hi ta kuma leswaku emakaya vanhu lava va xanisiwaka va ri emakaya tinomboro letiwani ti le ku enhleni a ti le ku khandziyeni kasi lava va tshikaku va xanisiwa hi swa masangu va ri endleleni kumbe va ri eku fambeni hi kona hi tshikaka hi vona ku va na ku tlhandlukanyana kasi xin'wana lexi hi fanelaka ku xi twisisa la i ku va tinhlayo leti ta vanhu lava xanisiwaka hi swa masangu a ti le henhla ngopfu ku fana ni leti ta ku tshoviwa ka tindlu se loko ti tlhandlukanyana ti endla leswaku tiphesente ti ya henhla mi nga rivali muhashi ntirho wa hina haleno hambi hi swi tiva ku mhaka leyi vaakatiko va xanisiwaka ha yona i mhaka kumbe timhangu leti nkarhi wun'wani ti endlaka leswaku vanhu va vaviseka swinene etimbilwini ntirho wa hina i ku boxa vuxokoxoko hi nga yi hi ku hina hi humesaka vuxokoxoko hi fanele ku rhangisa ku vaviseka etimbilwini leswi endla leswaku hi nga tumbeti tinomboro leti ti nga kumbe tinhlayo leti hi vonaka ti hi vavisa timbilu swi vitanaku hi independent se kambe ku ngetelela ka ku gembeteriwa kumbe ku himeteriwa leswi kumbe ku bukuteriwa leswi hi ngo i assault hi kuma leswaku va ka manana loko va tshika va gembeteriwile kumbe ku bukuteriwa va biwa 47.3 wa tiphesente ku nga 47 wa tiphesente va kombe leswaku i munhu loyi a nga vaka a ri nuna wa vona kumbe munhu loyi va rhandanaka na yena loko hi tlhela hi langutisa ku ya emahlweni hi ngetelela munhu loyi va n'wi tivaka tiphesente teto ta tlula 60 leswi hi kombaka leswaku va ka manana a va hlayisekanga swinene etindhawini leti a va fane va hlayiseke eka tona kumbe eka vanhu lava a va fane va va hlayisa kasi loko va ri va xinuna vona va hi byela ku no loko va tshika va bukuteriwile ku tala ku va munhu loyi va nga n'wi tiviki va nkarhi wun'wani va humile va karhi va ti fambela kumbe va famba va kha va ri eku dzumbeni kumbe eku nweni se va famba ni vusiku va tlhelela emakaya hambileswi swi vulavisisi byi kombaka ku vavanuna hi rhandzi ngopfu ku vulavula loko hi ri ku xanisekeni kumbexani na ku va mbeyeteriwa kumbe ku himeteriwa mun'wana ti mi nga kuma ku a va vuli hi mhaka ku a va lavi swi tiveka ku hapfa hi namuleriwa vakon'wani muhashi loko hi bula ni vanhu ni vaakatiko
hi ringeta hi tindlela to tala ku va lulamisa leswaku mabulo lawa hi bula ni munhu loyi a nga ni malembe ya 16 ku ya ehenhla hikuva vana lavatsongo minkarhi yo tala a va koti ku twisisa na loko nkarhi wun'wana a lo tshika a kariheriwile hi mutswari wun'wani a nga swi voni wa ha ri ntsongo kasi kun'wana loko vo n'wi byela ku loko heta ku dya kwalano u ya veka tindichi teto tindyelo u ta tshika a ku no va ni karhiherile se hi languta lava nga na malembe ya 16 ku ya ehenhla se vanhu lavawani ha va lulamisa eka mabulo ya hina leswaku hi ta ringeta ku koxometa na ku twisisa mi ta vona byin'wana vugevenga bya ku fana ni ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu byi humelela eswihundleni se hi lava leswaku va chucheka ku vulavula na hina se na vona va tatana loko va tshika va cinisiwe xirhembere hi vanhu va swigevenga va kota ku hi hlamusela. Ni kume marito mambirhi namuntlha xirhembere hlukuzeka kambe hi ta ma tirhisa siku rin'wana mun'wana kambe a ni lava hi hetisela ma swi kota hi ku ni vona mi kha mi ku ka malembe ya 5 mi va mi kha mi languta ka malembe ya ngani swi vula ku xiviko lexi ta tlhe xi vuya hi ku loko ni nga hoxisi na n'waxiyimo hi ve na xona kambe mi va ku ya hi matsalwa laha mi va ku in the past 5 years mi nga ku va ka ku ndleka yini laha hi ta tsundzuka muhaxi leswaku eka pfhumba leriya ra ku matiko ya misava ya fane ku famba ya bula hikuva ya karhi ya hunguta vugevenga eka nhluvukiso wa misava leswi hi swi vitanaka ti-sustainable development goals leswi swi rhangeriwaka hi vandla ra misava ku nga United Nations. Tanihi tiko hi fane ku hlamusela ku vona leswaku vugevenga byi le ku yeni ehansi eka lembe leri hi nga va ku hi ri ka rona kumbe loko vanhu va tshika va langute eka malembe ya 5 hi ta tsundzuka leswaku vugevenga loko hi karhi hi vulavula na vaakatiko hi va vutisa swivutiso swimbirhi va nga va hlangane na vugevenga eka tin'hweti ta 12 kumbe lembe ri raha ku hundzaka kumbe va hlangane ni vugevenga 5 wa malembe lawa ya nga hundza lexi endlaka leswaku hi vutisa swoleswo i ku vani mi ta tsundzuka muhaxi leswaku a hi timhangu hinkwato ti tivisiwaka van'wani va hlangana ni timhangu leti va ha ri vantsongo se eka 5 wa malembe lawa va se va tlhandlukile nyana ku ya fika laha ka malembe ya 16 ku kota leswaku kumbe ku hundza nyana va kota ku va na ku tiya ku kota ku boxa leswi nga humelela se loko ho languta ntsena lembe ri raha ku hundzaka hi ta tala ku siya vo tala ehandle lava se va nga kula kambe hi nkarhi lowu va nga hlangana ni tinghozi ta vugevenga a va ha ri vantsanana va nga si swi kota ku ti vulavulela kasi van'wani a swo pfalapfariwa kwala mindyangwini swo tala ka swiphiqo leswi hi nga langutana na swona tanihi tiko kambe n'wanati khenseli swinene mi le ku tirheni kahle ngopfu swa tshembisa lembe leri ri nge heli hlakula vakon'wana na mina a mini ndzi ngo vulavula ndzi tiye na nhlana swinene ndza swi tiva leswaku vakon'wana makhisimusi malawa hi yaku ka wona la hlantswa na mina a ndza ha kanakani vakon'wana inkomu na ku khensa vayingiseri va Munghana Lonene i xitichi xa le kaya loko va ku ndzi fanele ku ta ndzi ta burisana ni va Munghana Lonene ndzi byele ni vatirhi lava ni tirhaka na vona leswaku xitichi lexi teka xirhangana hikuva ni a hi na vo tala lava hi nga va kombaka va nga ta kota ku hi vulavulela hi ririmi ra ka hina na khale muhaxa va ku xinombelana va nyikana hi xixaka ni mi twile n'wana ti khenseli swinene a khensa na hina a khensa swinene ku va mi ti nyika nkarhi wa ku va mi bula na hina inkomu muhaxa a khensa valava statistician general Risenga Maluleke sesilili mahungu ya wara yambirhi ya ta yimise kwini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
khensile phet tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi ku tengiwa ka nandzu lowu khumbaka mune wa vaehleketeleriwa mayelana na ku tlhakisa no dlaya n'wana wa ntsevu wa malembe wa sungula vhiki leri taka. Ku na swiviko swa mapfhumba yo kombisa ku vilela eGaza. Mahungu hi xitalo hi awara ya 2. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu. U nga pfali nomo, mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi. Endla ku hambana. Love yours. Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Love yours. U kayele lexi eka Afrika wa vulavula. Kumbe loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto un'wana u ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni. Khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka Khalanga swi nga fanelangi swi ya kona. Se vanhu va ka hina hi ku pfa wa swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kumaku ku sayiniwini a sayinisa na vanhu amutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wani se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka. Mara MEC vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwina pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Hi le ka Munghana Lonene FM Komandela 25 minutes ntsena ku nga si awara ya 2 mbadwili statistician general Risenga Maluleke va ka va vulavula hi timhaka leti ti khumbaka vugevenga na hi laha vugevenga byi khumbaka hako ni tsakisele ka ku na vanhu lava nge 25% va nge ni mangalela yini ka maphorisa sente vutisa ku loko wo ve ri phorisa i ri surgeon regional courts kumbe i ri captain Oriel Maluleke kumbe u ri general Mashaba mi titwa njhani loko va ku 25% ya vanhu veri hayi na nge phela swi vula ka vanhu van'wana na van'wana va mune un'we loko a humelela vugevenga ra ni nge yi maphoriseni mi titwa njhani loko va ku hayi mi nge swa fana na hambi ri na mumbholi va nge n'wi khomi se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani nga ti tsatsamisa ku ya mahlweni mi va twile statistician general mi angula mukwini ka tinhlayahlaya leti va nga ti vula lava va ngete va ta vulavula na vateki va mahungu hi awara yan'we a ku ri holobye Mamoloko Kubayi ka halo tshu le a va yang a va se fika a va se fika hi mhaka ku un'wana a nga ri ku ndleni swin'wana ka ha vutisiwa a se ku wena ntshemba lava nga kovele ku kwala janini ngoho hayi mara kahle okay swi nge koteki ke ku yi sungula mi nga twa swi va ku hano ku andaka loko hi hlanganile hi vone ku ha swantswa yi ta sungula commission liya hi ti 130 ya yi nge hundzeli mahlweni i justice Madlanga a va ngheni helo ka timhaka ta ku vutisa munhu loko mi nga ndangi swilo vo vula vo ka swi ndliwaka a ne a ku na leswi va nga ta ku va luza swona kumbe va nyenga swona a va nyengi nchumu vo va lava endla commission leyi va nga thoriwa hi president se loko n'wana a nga ndangi ntirho wa yena vo tota va ta hi byela hi lero lava ku hi nge koti ku tirha hi mhaka ku leswi na leswi a swi kona ayi ka tika se a hi mi tweneni mingiseri wa mina mhaka leyi ya vana leyi
n'wana wa 18 years ile ka matric ile ka grade 12 ilo ntirho wa n'wana wa 22 wa malembe ile TVET kumbe FET kumbe ile university ilo ntirho wa anga zaka tikuma akha ku va ku hase ita vati kuma ri university ita tikuma akha ku ya la ntirho aya ndzandzeni wa malwandle aya fika tikuma na swiphiqo mava makako se xiphiqo xikulu lexi kumixani hi nga vulaka ku tanihi tiko hi langutana na xona hi ku anakeni na statistics xa vula loko va nga mingisela loko va kha va vulavula ti-statistician general ri senga maleke minkarhi ya ku tala mi ta va twa ka kombisa ku ku na vana va ku tlula mamiliyoni nharhu loko ni nga hoxisi va nga ri ku helo a va le xikolweni a va le mintirhweni a va helo vana lava kumbexani hi vo va tikuma ku va ri ka xiyimo xa muxaka kambe n'wemiriyini nomboro ya liya ntolovelo 0860 002 543 mi nga tirhisana na mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku twa ku n'we mi angula mokuyini ta ri teka riqingho rerani andzeka leswi wansati u ve na xiave eka ku lwela ntshunxeko wa tiko reru hi fike laha hi nga kona namuntlha hikuva na wena u nghenelerile ha ku tlangela yana emahlweni u endla swilo swi endleka rhangela hi vutlhari u va na xivindzi ku hava ntirho lowu nga ku tsandzaka wena vana na hina hi ri Munghana Lonene FM loko hi tlangela vaxisati hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akombandlela veri ku na ntlawa wun'wana vo tivitana maforum ka ndhengeza ku kavanyeta timhaka ta migodi laha kumbe van'wani va lava ku pfula mabindzu ra timhaka ta migodi n'wemba tivaka va byeleni le ku va laveni la kota ku twa ku va kavanyeta hi leni nge yini kumbexana va kavanyeta vo lava ntiyiso wa swo karhi se ni lavele ni vona hi ta kota ku vutisa swivutiso sweleswo va ta hi pfuna ku angula ka mhaka yeleyo hi kota ku tiva ku mi angula mo ku yini hi ndlela yaleyo kambe ke 0860 002 n'wana mi yingiserile nhleka nhlekani n'waxana tokota dp mi yingiseri wa mampela minjhani hayi mpfukile mo hi nghena mhakeni ina dp ni lo khumba leyi ya pfumaleka ka mintirho eka hina vantshwa ya laha swi fikelaka ni ku dlina ku va ni swinavetiso leswaku loko hi fikeka ka ndzawulo leyi ya DERCO va nga swi tivi sweswo swin'we swi va swi lo ku hambukisa hi vantshwa swin'we swi lo ku tlhakisa leswi va nga ni hi mhaka ya ku se hi le ka xithekinoloji dp se swi na 5 years back ku vulavuriwa hi 4th industrial revolution ku yi lo ku fikeni ende hi le ndzeni ka yoho mara loko ni vone vumbiwa leri hi nga na ro anti-regulation a ri fike ri khumba kahle ku hi sipi ku hi thole vantshwa hikuva swilo swa 12 months loko hi cheke ka DPSA each and every Friday ya huma buthet swivandla leswi swa mintirho swi humaka a hi swona leswi nga ready ku amukele vantshwa i ti-level 8 ti-senior management post hi endleni hi vantshwa that is why mi kuma ku muntshwa u dlina yeka endle crime kumbe a yeka swikeme swisilisa se tanihi mfumo a hi tirhiseni budget leswi fanele ku endla so hi develop tiko ra hina number 2 thank you 0860 nongonako i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela makume nharhu kahle khume ntsevu timinete yi nga se ba awara ya 14 nakorako i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a mi tweleni tere timhaka hi tataleto 0860 002 un'wana mi yingiseri hi loyi nhleka hello sile na vaxongi bali hey vanhu vo tsonana na swinarekisa swi na mhaka loko mi vula sweswo mi ndle kahle ngopfu a ni ri kun'wanyani ko ka ku nga vuleki a nga pfukanga kahle ivini ya twa va tindzimi tin'wanyani va vulavula hi nongonoko wa n'wehe lexi nga ni tsakisa ku vulavule mukhalabya wun'wani va ku i mulawudzi wa le Thohoyandou se ni swi tiva ku nongonoko lowu loko mo rheta mi twiwe hi vanhu vo tala ngopfu se va ro la ku vulavula hi le ya commission of inquiry le mi karhi mi vulavula ku yo leyi a yi fanele yi sungula hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka loko swi va ra mi fuwe mbiyana le mutini
le kaya le eka manghena purasini loko mo twa mbyana yi vukula yi ri le gedeni yi nga ti hala ndlwini xigevenga lexi nga le gedeni no mi byela a ni byeli swigevenga ku swi tshova tindlu ta vanhu loko mbyana yo vukula yi ri gedeni yi nga ti hala ndlwini yi komba xigevenga ku n'wini wa muti a nga kona mi ta ti lweli nexe na wena loko mbyana yo vukula yi kha yi pfa yi ta hala ndlwini swi va ra pfukani yi ta ku mi byeleni ku na dymunhu le gedeni se mupresidente wa tiko va tise commission loko lieutenant general Mukhwanazi va tise swihehlo va vulavula hi ku swi fanele swi va swi endlekile hi report yo sungula hi tin'hweti tinharhu loko swi ya hetelela swi nga endla loko swi hlwele ngopfu hi tin'hweti ta tsevu swi nga leswi a swi tikombi swi ta endleka hikuva ku na lava kokaka milenge hi nga va koka milenge kumbe va fana va hlongoriwa kumbe va yisiwa ka disciplinary kumbe va etlela ntirhweni hayi mina ingaku swin'wana i xi endla hi vomu ni vula hi yini na Sibara ximanga loko xi tswariwa na malebvu a xi fani na mina na n'wina hi nga ta mila malebvu hi tlhayela ku chefa xi va xi tswariwa xi longhile ximanga leswi swi humelela Sibara i ku rivarisiwa ni ze ni vulavula hi swona lembe leri nga hela leswi ku na timhaka ta commission leti endliwaka hi president lava hi nga na vona leswaku loko swi teka nkarhi hi za hi rivala ku fana na sweswiya swi nga zama swi humelela swa holobye wa rihanyo wa khale Zweli Mkhize hi rivele hi timhaka ta digital vice scandal na vana va yena na sweswa Zondo commission va vulavuriwa Ngwete Mataki na wa Mukwenyani layani va ya ka ti-review hi ta za hi rivala mina lexi ni vona ku swo hetelela ni nga xi vulaka hi commission leyiwani Malima moni swi veka kahle rivaleni kulukumba Malima a ni seketeli vandla ra karhi ra munhu kambe ku na leswi nga swi landzelerisa munhu a nge oni ka hinkwaswo loko Malima na phati ya yena va nga ri kona tiko leri i nge ri nga ha ri kona i nge ri mbombombele ngopfu kusukela kwale a nga bapongo kusukela ka JZ ku nga kulukumba Jacob Zuma ku ta fika sweswi mina na n'wi saluta Malima ni n'wi saluta ntlha ni bresa up hi xiporisi leswi vulaka leswaku loko mi twa na Tedo Phando a vulavula mi twa Eliwan Shamila Batoyi wa NPPP a vulavula na Ruzando a nga Iran na va Gigaba na Mqunu va ri va ndyangu lowa va ri ku vulavuleni hi ku komisa a ku fanele ku hatla ku va na referendum inkomuso va 100 sweswo mingisero mkaralona FM bele ku vulavuleni holobye a hi twini announced and appointed on the 29th of May 2025 by the President, and the Madlanga Commission was appointed on the 13th of July 2025.